खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमको अहन ममक्तदा तराम नौसरी ngasi manipur phongba tongan tongan ba pause singe ahan balai da kari karamba pauna maru oiba pau yaubage haibadu punamakna mieng tamina se ahan bada lamjing ba times manipur ningtam numit pak sanna pangthokre irei pak nungsabi wakalon mangbagum tawrakle haiba iningtau laisemba sana jawbagi wafam amaromda lenga ki lusingba sinbagi irang nemthaba malabasu manungdadi wangmaigum sakli अतोप पाव जेनिम्स चाउन इरांग थोखरे निपान सोले डॉक्टर सस्पेंड तौखरे हाइबा पावसना लमजिंग टाइम्स मपुंग पाव यावरी मथंग हुएल लन पाव अगस्त 15 आसपा पेबम चितरंजन मंगांग इसागी मपाल चाव फंगनी खंजरुब पुनमक अरेंब तारे हाइबा पेबम चितरंजन की अपोपी ममागी सरोजनी की वाफम अतोप पाव मणिपुर की निंगतम नुमित की थौरम अमत ओइना पांगथो हनिंगी हाइबा इनिंगथौ की वाफम मसिना हुएलन पाव की मरुएबा पाव ओइना ओइरी मथंगदा स्टेल एक्सप्रेस बेबिसना की मिसी मियामना प्रेशर पिसिंदुना एसआईटी की थबक फंथा लोइदबनी पुलिस ऑफिसर सिंगसु प्रीजुडिस ओइबा वांगांग लोइदबनी अतोप पाव मौनाहा अमा जेनिम्स लाइकिदबदगी इरांग थोपदा निपान सोले डॉक्टर सस्पेंड तौरे हाइबा वाफम मसिना स्टेल एक्सप्रेस मपुंग पावना फोंगली मथंगदा संगाई एक्सप्रेस निंगतंबा फंखिबा नुमित की थौरम पांगथोकनखरे सिकागी वारेप सिंह सेसिलनखरे अतोप पाव मियामदा खंगनबा मतम ओइरे साबोकपी सिबदगी जेनिम्स इरांग थोखरे डॉक्टर सस्पेंड तौखरे इरांग लाकदौरी हाइबा पावसिना संगाई एक्सप्रेस की मपुंग पाव ओइरी मथंगदा इरेपाक मणिपुरना निंखा तंबगी हुमद्रागा हुमदोई सुबा निंसिंग थौरम पांगथोखरे फिरान की सैन वाफम थादोक्से अतोप पाव मणिपुर की नहा लिसिंग कुनगा मंगादा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पीननबा इंडिया लेंगाकना MOU खुयेक पिनखरे हाइबा पाव असिना इरेपाक पाव की मपुंग पाव ओइरे मथंगदा नहारोन की थौदांग फिरान मरम ओइरगा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे की थौरम अनि थोकनबा ओइरबदी मथंग सहीददी थौरम असिदा अमुक अना सरुक याररोय हाइबा लैसेंबा सना जावगी वाफम असिना मपुंग पाव ओइरी अतोप पाव अमदना इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेनना पुलिस मेडल फंगदबा सिंगी लिस्ट लाउथोखरे जेनिम्स गायनी की पेशेंट लाइखिदबदगी इरांग थोखरे इरांग कंट्रोल तौनबा होनबद निपान सोले डॉक्टर सस्पेंड तौखरे है पावसना नारोन थौदांगी मपुंग पाव ओइरी मथंग सना लेपा मणिपुरना ब्रिटिश निंग तमखिबा नुमित पालन पांगथोखरे मणिपुर की निंग तम नुमित अनि थोकलगदी मतुंगदा थौरम यावररोय इनिंगथौ लैसेंबा सना जौवी वाफम को तौदना फोंगली अतोप पाव जेनिम्स चाजेन भी ममा सिखिबदगी इरांग थोखरे मियोय निपान सोले डॉक्टर अमा सस्पेंड तौखरे हाइबा पावसना सना लेपाक पावगी मपुंग पावरी अरोइबदा पोंगनफम मफम कयादा मणिपुर निंग तमखिबा नुमित पालन तौखरे सिकाना सना कोनुंगदा हुमद्रागोंदो सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे पांगथोखरे अनि थोंगना पांगथोकफसना फिरेप लेतबो ओइन ओले हाइबा लेसेंबा सना जाव याफम को तौदना फोंगली अतोप पाव अमदना फौगी मतम लोइरे लहोन पीरबसु लबुकता इसिंग लेतबना थाब यादे हाइबा वाफम यावरी अतोप पाव अमदना जेनिम्स पेशेंट नुपी अमा लाइकिदबगी मायोक्ता इरांग हौखरे डॉक्टर सस्पेंड तौखरे हाइबा वाफम असिना पोंगनफम पावगी मपुंग पाव ओइरी ngasi ayukta phongba tongan ba pause sing asigi mapung oiba paw khara asigi matang da khogi wakhalon phongdok nanabagi da makta ngasi ekhoi studio da lengsin dona laibiriba ase veteran journalist loinana political analyst ama oiriba aiga BB Sharmani aiga bo ahan makta da taram noksari no kumar busu ai thagat sari aiga ngasi gi maroiba tongan ba pause singi ahan balai mai da tongan ba wafam khogi court tawragasu मपुंग मणिपुरना कोई ब्रिटिश की मखुतगी निंग खा तमखिबा नुमित हाइबा तारे 73 मणिपुर निंग तंबा नुमित पालन थौरम मफम कयादा कोई पांगथोके मपुंग ओइबा थौरम सी सना कोनुंगदा अमदि सना कोनुंग हे ममांगदा पांगथोकरे मणिपुर की इनिंग थौ लेसेंबा सना जावबना फोंदोकिबो वाफम सिंग गी मनुंगदा कोइगी हुजिक लेरिबे इशू कया सी सोल्यूशन पोरके हाइरबदी अखोगी हौरफम अखोगी हिस्ट्री सी खंगबताय हाइबी वाफम अमुकसु फोंदोगे लेरिबे फेम असिददी अगागी ओइना मोट थंबिरबदा
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡ ꯊꯧꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝ ꯗꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯇ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ when we study we live in present not in the past but ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄꯥꯁꯇꯨꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ that's why we are studying history ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ब्रिटिश इंडिया से निंगम पिरमसे अगस्त की 15 अगस्त की मिडनाइट ने अदा फ्रीडम एट मिडनाइट ऐसे मिडनाइट से कमाई तो करम कांदा इंडिया पाकिस्तान लोइनमक से ब्रिटिश ना साइमल्टेनियसली निंगा तमसे पिरमने दो अदबु इंडिया दे ngasi 15 अगस्त से ngasi ni निंगा तम नुमित से तौरी भारत दे whereas पाकिस्तान दे ngarang ने न तौवे मिडनाइट ऐसे 14 का 15 का ओन बनेबा अनि सिकी लोना मरक दुनेबा somebody midnight means 14 ने लौ जाय somebody midnight means 15 ने लौवे अदुना मा मगी कांसेप्ट मसी नुसे लौबा अदु महाराजना हाइब का नमसे 15 ngasi si लौबना चुमुइद्रा हाइबा मागी ओपिनियन सु न्यूज़पेपर सिंग फोंगेबा असिमा अदे अहुम जबदा अनि थोकपिसे महाराजना हारिसि 14 न तौबगा 15 तौबगा अनि थोकपिसि महाराज दा मागी हारिसि आई मसी महाराज ने खरा यानिंगदब अद मणिपुर सिदी अनि थोकपिगी सिदी करिगमम सेमसु अनि थोकने वक्त अदुना इवन खोंगोम लानगी निमित निंगसिंग निमित सि कानूनी कोई 23 अप्रैल नी आदुसी 23 नती हाइबम जो थोले अनि मणिपुर दा अनि थोकपिगी हैबिट सिदा जे मैतै नी हाइद मितै नी मैतैगा समाय तो अनि थोक मयेक ग्रुप अनि सिगी अनि थोकपिगी जे मसी महाराज जी फेदप ओइबा माले अदुना मान हारिसे सिगुम अनि थोकपा लेबा की नेशन की जाति की ओइबा थवक त तौरगदि मसी साइन तौदोर मथंग यावजरोय अति वखलोनी इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ महाराज की वखलोंदु अनि सोबदे इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अखोई सोसाइटी सिदा समाज सिदा अनि थोकपी वखलोन अम लेसे मसिगी मसिबु पेनबगी वखलोन आई वोइन उइयब नमकुमा अदुनी ngasi न्यूज़पेपर सिंग दा मसि रिफ्लेक्ट तौरिसे ngarang si हाइरिबा थौरम सि पांथोकपो दमदा महाराज इनिंग थौना थंबा वाफम सिंग मरकता अखोगी फिरान गी वाफम सि चाहिनबगी वाफम मखक लेबना मरम कांदा प्रोग्राम थौरम अनि पांथोकपनि अदु फिरान गी चाहिनबा सिदि लेकिदे तौबदबो फिरान गी वाफम न मरम ओइरगा सुमाइना होगी अनि थोकपसे मसी मतुंगदा थोगदी आई यावरो हैबे वाफम मखकसु मयेक एक्जेक्टली अदुने अनि थोकपि थबकसे फिरान खंगदे निमित्त खंगदे अमना खंगदे अखोइसे अनि थोकपि वखलोनसि याम लेबा अदुने नेंग साइदो अप्रैल 23 कमेमोरेशन डे 24 वोदु वरमसु वी कैन ऑब्जर्व ऑन 23 वा भारिबको अदुगी वखलोनदुदा खरा गान तौबा अदुगी पोतुनि नखोइना सिगी इशूसी अखोई मणिपुर की दल लेबा चनबी ओइ तौरे अदुगी पोतुनि द अदुगी द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंट डे अदुगी अदुने अदुना अदु वर्गदि सि वर्गदि तुंगदि आई मसी द आइगी दि रिजर्वेशन पुलिंग द नुंगाइ तब लेरे अदुने व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट अदुगी रिमेंबरिंग टू इन द प्रेजेंट डे सिदा तौरे बट इन फ्यूचर साइन तौरे इन फ्यूचर I may not be able to participate. Have adugi wakalon dune. I ani thokpi se pamjadi adugi wani da Maharaj na. Tangai fadana ngarangi thoromasi ningtamgi numit palalasi tangai fadana tawbai si yamna maru oi masina ekhoi nationalism gi wakalon purakpadi sagatpadi ngamai haibi wafam Maharaj na thambi wafam su leiri atopa paw amadana ega ngasigi paw ayam matam ngarang si ekhoi Jenims ta angang unabagi case ka mari lenana nupi ma lekidagi wafam da अखोगी पेशेंट पार्टी का अखोगी डॉक्टर सिंह की मरकता मुंगनब थोपदोंना थोपा अमसुंग पेशेंट पार्टी ना हॉस्पिटल दा पामदब थोकदोक थोपगी वाफम मखक
yam chong leire police na tiaga skapada miyo ni pan sok le haibi wafam su leire doctor suspend tawre haibo wafam su leire masi wafam si yam na toina thokpa dong na tawri aduga doctor na su section da bagi marang oina patient party na uba doctor sing na su yari ma khai section le haibi wafam leiba hosiksi doctor ma suspend tawsi revoke tawdragadi doctor sing khoi thabak tawro haibi wafam su lei matang swaida egai go miyeng da tari thamini akhoi ani ni ahamada manipur da kanaguma patient am serious ta violence toba akhoi gi law gi course ain gi matung ina kai toba ya ge se khitang thapto ga yakta thogai ba ye khai ba aduguma violence akhoi am taweba maroina particularly doctor sing gi mathakta jenims khangde rims khangde masi am toin toba aduna ngasai doctor sing gi puning da su kiba phawba adam aduna aina sum yengbada jenims authority na miyam na haurei be ehudu doctor ma suspend tawre haragadi nemda gidra ka aidra moju he hazar li tawgi mami joi uiba karigumba akhoi service rules sing ji akhoi gi FRSR na loin rules si govern daw haktane kanagumba bu thabuk tagi suspend tawge haragadi mangonda magi tawri inquiry ma tawtai mangonda proper reply pip tai se nangi negligence tagi masi tawre haibasi khumba magi reply du akhoi lobo tai this is a law gi procedure ne ba akhoi gi masibu kare ge bu jurisprudence ki wa ne kanagom da Nabkumar da che ISTB de gi Nabkumar lok thoya Nabkumar kadum tawri no hangdana hekta tawba je somoto adu gi mammi ma ga sei newspaper sin phonge jenims authority na hatu na procedure me am to ka to law due process of law haibane law gi matungi na kai the law na what the rule says kari jare kana go mu service suspend to ge na traga to ge haita di law gi matungi na inquiry to ba inquiry nang sigu mo phangame ate inquiry to ba silu dir ba nang koi nang suspend to re wa bari ba nang sigu ma to go do ni madu to ram dre hek ta at will apa matam da use and throw agi mong da tawre sine ba doctor sing da chi to gara ga di ai khoi di kamai to na function to ne kana guma mo amar laga ta irang to re doctor du maral level ita ba khang na due process of law do follow to na suspend to bire ai kai to de this is the what that in the minds of doctors sing wa khana le ri je ani so ba jenims ki authority na magi phangjaba information da whatever yai some other consideration mara solid ground su leram basu yai leram dana ji to da basu whatever yai adu miyam irang hore irang ji nemda namai dam khara akhoi gi doctor ma suspend tawre haragadi tawi haibagi adun toram basu yai aduna it is a very unfortunate jenim authority na doctor da tawri badasu aidi madu I have got certain reservation then miyam na jenim seba tawjiri ba adura lakna nung thadra karigi tawbuno kama compensation ki karigi le adu si mayamam leba adi iro lebdi kari doge bo manipur ki miyam na horiba akhoi mob violence ka na tawriba mayam se masi kadai degi lakpone bo establishment sina achumba tawrakani habi thajarak taw adu masi yam deep rooted akhoi society leba problem am ne adu masi aidi kamana torakadagi adda khu yeng bata adu it is a very miyam hekta hogna doctor bu phuni khotkani thwaigani hekta taw bu sumde at the same time doctor singi puning da akhoi bu miyam kharana hor erga akhoi lale ana hairga inquiry su tok da so cause pi da maram jadan hekta suspend toragadi akhoi kamana thok to yani ade ane jo bata manipur yeng se kana mo hore adegi police ki 144 athing bathame 144 thugai da nga thugai bil lai madu nga on thami ba police na kanum to kan sire police ka to adu su apik pa habildar gumba saura ba ASI gumba asu bo sidi SP lady SP mataga DGP lady they are not accountable only macha da lai ba sin aduna in this case the lowest doctor say khoi ge ma senior resident ne ba gram hai ma ne ba aduna apik pa da khut tha ba sigi tendency ma leibedo madugi mong da protest to base ai protest awone khale adu issue ji kuina leibri aro authorities khang mane it will be sorted out and how it has to be how soon that I do not know but miyam achum to base achum to budana tana
chumna tawi haiba ma miyam thajan ba su daka wa ada jenim si sahi koi matam ghar si da ang pada news pau da jenim ki wasiam lakre ada jenim has been targeted which is Manipur government ki amak tanga ba medical college hai masi gi growth hamper to with the bathau mayam ma koi miyam Manipur miyam su tok da ba summe ko aduna aram lerang bani aram tok tai do violence tok na thugai na phugai na doctor tok na khot tok se masi su chumde aduga authority su miyam gi pressure de hakta achumaran khangna thabak tok se madu ju response tok ai chumoin khale ega no ase marak sida atien ba break amtam losage atien ba break ni matung da Manipur gi nahal sing kun ga manga da skin development gi training pin na ba center ga MOU sign tawna kre haiwa wafam ase amung ne sage atien ba break amtam losage Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11. Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Jongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 2440164. amuka na taram noksari ngasigi morning talk raising voice ta akoi saruk ya video se veteran journalist amadi political analyst oina leiriba akoi aga bb semani aga makha tarpada tongan tongan ba pause akoi irei park adagi pongnafam yauna tongan tongan pause singda Manipur gi naha lising kun ga manga da skin development gi training pinaba center ga MOU ama sign tawna kre haba paw ma khak yauri Manipur gi oina department of textile ne ministry of textile ne ani si khuyek pinabani MOU masina Manipur ga laiba naha lising kun ga manga da tonga tonga ba helum handicap yauna training pigene hebani adu state asidadi maroina apikpa state amasu oiba adu matak da resource marang kaina leitaba state amo oibanina hairiba khogi ministry of textile na local liba thorang asi kadai fa mai pak pa ya ba akhoi Manipur yam pakani akhoi gi phisalon cha se maroina textile da phisalon cha gi thabuk tane lamda ne ado industries department ki makhara le Manipur da phi sab se ayam bana nupi na sab akhoi na ngasi de nate akhoi si lalai tamba adagi akhoi bu yolak pa nakumar khogi matam da leitre leramroin kale akhoi de iman khwang da phi saraga iung da akhoi gi phi saraga du da tawre kanghan saba adagi phanek saba adagi ngabong phi akhoi saba all these things rui gai na sa na pon toraga and masi mostly Manipur da di nupi na tawe ado whereas rest of the country ate di akhoi gi north east di Nagaland hairo phi nupi na tawi Manipur hairo nupi tawi even Mizoram akhoi gi chon gi awang phugi lam sida di part of Assam masi di nupi na yam tawe aduga huji rest of the country lai sidi akhoi gi nupa na Banaras ki sari hairo Banaras amagi hairo masi mostly nupa ngakne Kanchipuram sari hare Kerala gi Tamil Nadu gi all these things are done by men nupa na to ngakne aduna nupa singi da phi sabagi skills je akhoi Manipur jam wat pa aduna akhoi de nupi khak thadok pa matamong khak lerami hujikti compete tawdana akhoi gi Manipur gi akhoi khutsa haiba masi Manipur gi handloom handicraft ngasai takpiri myam do masi compete taw je nupa singi role su laiba aduna ne 25000 nupi khuding ma phi saba hoi hoi hujing matam di to matam de hairam me aduna adu 25000 skill aduna Narendra Modi ne sing sarkar se bar sarkar ge skill India gi scheme sida akhoi Manipur skill me kai to ge haitar de car sabi skill di Manipur ya ro car repairing gi to ge de mani ko adusu
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯨꯗꯤ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯕꯦꯝꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯦꯐꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ 25,000 ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ MOU ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ 25,000 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯇꯥꯔꯒꯗꯤ that will create lot of mi ama train tawon tumda mi amamamna mi manga guma thawuk pi ngamne adu ordi mi lak amgi thawuk pi bagi scope se scheme je si lakador ne aduna it is a very good aduga implement je kamai tawudage adu maming khakdang oina training training tawraga numit manga ni tara ni tham ne training ne tawro sangraga paisa logi thawuk orga de khangre ko really two spirit masi training tawraba adu training de lorena moida moi kind of entrepreneurship se develop to na to hanbang amagade achauba manipur gi unemployment ke problem je adu manipur gi economy da manipur gi sendung gi film da phagat na bage chauba lambi wani adu na this is a very history adu newspaper ayam da di am phajana chauna yaung na bo adu I am very happy adu ga masi success oi bisu ojanu adu ga sincerely sarkar honaraba entrepreneurship khanma da sumna khallaba adu ga skills ji develop se phajana tawbiraba adu oragadi masi mai pakne aduga achauba akhoi turning point amagi economy gi turning point saru oina employment phangane mi la ama employment phi bai se ko se achauba oina aduga masi kamani implementation ne koi chori se manipur gi thoi lon projectization magi thought process planning everything is all right but when it implementation gi hek lakho matam de madu asoi bislai ba implementation je kamai to se media na adegi miyam na masar monitor to sange maroi na skill development asina ke gumba soidana mai pak lagadi hariba nahalising kumangas degi santoraktana akogi state sigi economy da amadi thabak phangdabagi problem si ko exactly akogi masibu ingraji da kai gawi force multiplier gawe mi amakhak se aisi masigi skill si pi matamda aina how many percentage skill period I employ to the gese si masibu force multiplier do idori ne amam na mi mari manga adai mi mari manga duna ad manipur la riba handlung gi production jikti koi gi si yam pa me achauba mil li purak padugi nataba si production pa ma pone do manipur gi leriba artist sing haidare ne khutcha hai bagi thabuk si yam hayu unique oi aduna definitely masi turning point ma manipuri senthong film da oiba yaba provided properly implemented aga yam ngai se matam su aga loisalakle aroi boina akogi pongna fam pause da maroina phaugi matam loire lahon pirabasu labuk ta ising leitamna thabe yadre agriculture department na atop chanaba pambi sing haiba dare thana bagi da makta planning department da sendang pibina haija khaiba wafam amakak pona fam gi pause asida ko toraga yauri hujiksi ayam matam September yausalakadore August loisalakadore lady films da mafam kharadadi hujiksi labukti ising leitaba mafam kharasu lei mafam kharadana irrigation se matik sana piduna phaupan ba yaba mafam su lei lady ba film asda matungda ekhoi chana thangna maroina chengi problem si karamna kamaina lakpa yabage habi wafam ta tambe sume nakumar akhoi economy si akhoi low singu da base toba adi akhoi ai lekai akhoi khugangdu da kangla da harise ko kana sangom sangda adu afamdu da leibasi low uraga hingjaba ngaktane ada low uraga hingjabadu mi mayam dugi income du nongse marom low urui dorine low udra income du lakta kamai lakta ge aduna masi sarkar na masi yamna lumna lowba ada ising singna pampi dana khara hona ba yabadu huji hainari se hona ba yabagi sang yong hona bidre haibane I do agree ado huji se chumi no kwan takpi wada August ki 15 ni ado mamangai da hona akhoi na ngang ori da hona 15 August ke ya se low ling ya akhoi ge low si lohon ga tawrakan lokhum lehobo kangbu du madu 15 August Krishna Jarma bhav se low ille low si dum ling na pan na low para ga dum sai ba ada matam ingen la ya ingen yo horgadi ingen da akhoi hulakpa
ingena lingba law nu mayam se masi inge lai chui gan ta adu hujik ti madu sabagi sang se yam hengalak panina hujik su august saris ba september da sarga de madu gi sang de november bhawa dum yane khale aduna temperature si phawna daka wari se asaba dune aduna sabagi sang se khara sagalaga di aidi hujik su dum yare kare christian jarma bhawa dum lawyane provided government na ising ji turen ji hujik nong to turen gi ising ji koma khangde irin khangde imphang na chingkhalaga lip irrigation map ji activate torga di phani sini aduma longmi jingnari se phare labuk tu di khali hoile dore kai dog de ge ha alternative crop ama se rabi hujik chimitgo rabi crop la nindam do kari ugode nadraga de labuk to khali le lagadi income do lang se rice lok tre chumi ching le tre ching na to bai mo ta to ma to orga de phaba ching du su thau da ba atopa rabi crop ke nindam ngi mana ma sing tha ba ngam da ba adu him la ga de itu longmi sing na particular income se so wor kani phau du ching bu di la kani manipur khaki north east ke pham bharat ne to jeri sa adu atopa pham nei ching gi dum la kani adu ching du 100% du kai dei no adu alternative crop amagi darka du ne uje sagulai pire khole kana khara di dum hai sagulai dry da khota to badum yai adu alternative crop ama agriculture department na khanbam da ka agriculture department se su ngase di sigi film si kari leige hai ba se khoi khangba da ka aduna government se su ngasai pau che ama da adum garu di ure manung da dum unkhanari do government is very stable government with a commitment koi drought like to sit high to no commitment like da budu madu udabigi mami doni newspaper da phong se adu it is very worrying but still alternative crop ama piba adigi crop chada bindo crop loan piba then akogi crop insurance kind how many crop insurance the phau du tharu rai sire are the farmers going to get the crop insurance and the crop insurance ki scheme ga si tauba yaw myam tawdo tawdaba adun agriculture sector se manipur da haugiba chahi manga tara dagi masi am neglected area ngoi la khitang mapang kalan ba tangai fode habani aduna koi phau uba yadraba lafam sungsi alternative crop ama thabiraga hen income langna ba honabagi tangai fada lay habi wafam da longmi income di khara handaba but khara compensate tong la agade laiba paisa dona ching wan jabi ya adu rikti phau de lokchaka do phau lai tawdre then adagi longmi dona from where the money will come aduni adugi problem ni a chau si social problem udore mathang chai da aiga yam ngai se aiga ngasigi akoi ge the morning talk raising the voice da aiga na lengbirak tuna ngasi ayukta phongba tongan ba pause sing de yawba pau khara sigi matang da aiga ge wakalon khara thambiba sigina makta ngamkai litna aiga na kumar ujo thagat chari some of the miyam common man sing voice the voice of the voiceless moi tabi draba longmi sing tongan sector dugi voice to khitang ibani gi toksina khitang raise to na puthok ngamagati it will go a long way in solving the problem na kumar ujo jam thagat chari aiga bu thagat chari ngasi gi oina di TOMTV gi khudol tamzaba the morning talk raising the voice meng tabirba khwai puna makpo amukana koromjari